mau bikin video review ramen viral yang namanya teh suka ramen yang harganya mulai dari 17 ribuan aja, yang si kuahnya teh pakai tori paitan asli 100% yang bener-bener udah viral di Jakarta cenah teh. Pas masuk tim langsung dibikin kaget, tepatnya bener-bener ngeunaheun, terus sistemna teh servis siga kieu, harga tempurannya juga marurah mulai dari 4 ribuan aja. Pantesan we koton karame kieu atuh udah bener-bener harga ramennya teh mulai dari 17 ribuan aja, tapi sekali mah pesan heula nu Red Ninja ramen komplit hargana teh 25 ribuan aja tuh. Pasti suruh putih elo-elo, ieu mah bener-bener langsung jatuh cinta pada suapan pertama. Lekoh pisan si kuahna teh tori paitana bener-bener wah, geus ieu mah bener-bener top mantap is the best. Tempuran lagi menikuatkeun ka ngeunah kieu harga 4 ribuan mah bener-bener cocok. Kalau nggak mau yang pedas mah tinggal pesan aja miso suka ramen atau ramen original. Nah barang disuruh putih alas ya aing mah bener-bener creamy pisan si kuahnya teh. Si rasanya teh bener-bener creamy ngadu umami, wah pokoknya bener-bener ngeunah pisan, kudu wajib dicobaan. Harga semurah ieu tapi ramenna bener-bener ngeunah pisan. Jejer liya singa teh wawaduk ha. Ieu teh mah ngeunah pisan. Seriusan barudak sampaikan kaludas ketinggalan isi kami oke, karena ini mah kuahnya teh 100% tori paitan asli yang dimasak selama 8 jam. Urusan tenggorokannya juga nikuatin kalau pisan, harganya teh marurah mulai dari 8 ribuan aja barudak tinggali, wah bener-bener murah pisan pokoknya mah. Pizza tuh ini mah recommended, langsung didatangin aja, namanya teh suka ramen yang di Jalan Riau nomor 114 Bandung.